Pozdrav svima. Evo, obzirom da sam krenuo, ja bih rekao, sezonu testiranja hrane, idemo probati i neko piće. U ovom paketu koji sam otvorio u jednom prijašnjih videa je ovo Realovo energetsko piće od Limuna, za koje stoji da se i priprema u samoj vrećici. Dopuni se voda nakon što se otvori, pa evo, idemo upravo to i napraviti. Uzeo sam tu jednu čašu sa strane, pa ćemo samo dio toga istres da vidimo kakav je to izgled, a ja prenesem svoj dojam o okusu. Znači, sama vrećica ima oznaku gdje se otvara. Kad se otvori vidimo da je ovdje i samo ovaj brtvilo zatvarača, a vodu treba uliti do ove razine. Znači, kako stoji ovdje 3 deci vode, pa idemo probati. Znači, ajmo otvoriti samo vrećicu. Vidimo da ima tu i dio granula. Ok. Vjerujem da će nam trebati nešto za promiješati. Ne bi očekivao da se ovako granule stvrdnu, recimo. Ovako nešto znam da se događa na našoj cedeviti nakon dugo stajanja. Ipak ovdje stoji da je rok 27. Znači da možda i ovo stoji već neko vrijeme. Evo, vidi se kako su se zgrudale same ove granule. Ništa, idemo dodati vodu pa vidimo kako to izgleda dalje. Ajmo dodati vodu, znači do ove razine ovdje. Ja ću to evo ga, to je ta razina. Odemo kao da smo negdje vani to zatvorili, pomiješali da vidimo da li može bez pomagala. Da li uopće ovo brtvi dobro? Dobro brtvi, kao i na drugim proizvodima. Sad ćemo vidjeti kako se rastapa i je li potrebno promiješati dodatno nakon što ovako promućkamo. Da vidimo. Osjeti se miris limuna. Znači, sok se sasvim solidno rastopio i bez neke žlice, jednostavnim mućkanjem. Miris me podsjeća, ne znam, ako je neko nekad pio onaj Izo Star limun, ja sam to davno nekad koristio, znao popiti. Evo, miris je baš takav. Uzet ćemo jednu čašu pa malo staviti u čašu da se vidi da je to boja okus limuna. Ovih granula nam je ostalo po stolu, to ćemo počistiti, a sam okus evo, ako moram s nečim usporediti, nešto između cedevite i baš Izo Star. Evo, oni stariji koji su pili Izo Star i sjećaju se kakav je to okus, ja ga mogu usporediti s tim. To bi bilo to. Lijep pozdrav!